Wodi adofo woni aba mama ka chire and said you woni na ye obi ni mu a obi chire wodofo ene so e ma ye nyina ye ho yakọ ene areho achime ni nua be ma prophet set from Paul o said the nyame aka no o nyame ka say eye nura fie yi no ura set from Paul obeto ne safre no awrade mfa de kransi ye if you said the nyame aka bia no ebebam ura set from Paul ti ase ono e ma ye hu de ye ma bebre a wonyankopon eye fa na brabo mu ni nua be mai me na ne di nkomo anche eti enura mete se me de wo be ka cha be ba rejoice say me nyim tum say Professor to Frempong every no na me na ne di kita ho ni ya be ma oboa me mpaibo mu onyame fa ne kransi ye osofo set Frempong awrade fa wo kransi ye said ye wo do ho to awrade so no me wo chidie say wo Abraham bokom odofo ene so mu ne aba mama ka chire sabe chire ase a ene de said ye me ne maka no e kan ne dwumadie eye butu nanso mani abre ene esafo ani ensam ni nyina wa ha me de safo na be fie nsam no ene be fie nsam no ye be send ba ye ene aje na ye safo abatie kuti esafo he ma no wo bi ni ma wo bi chire safo ni ensam ni nyina wa ha e be be ko ne le iyo ni ni ana send you the telephone number no 01521 4008110 eye obi ni ma wo bi chire ye ye wo no ebusia tena se ye bedue ni agya no ku ha de onso wo no na wo dia ba ena ye tena se ye tena le sei de ense bebre na etwagu ni nyina so bi tufo minua coronavirus no minua enkoye covid-19 no eda so wo ho yusu infection spray no e wo wonsa fa max no so hye wano efri du odako se minua wonte ya jama fo hye mra wo se obi a wona bi se bi hye wano bi hye wano wo asem enti ba bi a wo bi ano wonto bi a free sabre copy bit so jewu di onyame aka no me di onyame aka fa me ho no eno ane bebamu imi abe ma set from Paul oh ubetimi asore ti ame abusia be sore wunua na so bi onyame aka no eno ane bebamu enti ene wunua ba mama ka chire se metena ase a di onyame aka no eno ane bebamu onyame hihye ye mi abe ma set from Paul ya di a wo fa mu papa ni mi di nkomo bi ka chire se bi mi aba se be manimpo efra ye ne sa na so ebre no mu no onyankopon je no ebra esem awrade de neko awrade fa ne kra esie ye ti di onyame aka no eno ane beba mu ampa enti sabre ena me no hia ya enkomo na me no wadi atwam no de mo de aba ne se de be ka no eno ane ye be gya mu me ni aba ma Joseph Mensa kasa me ni aba ma Joseph Mensa ba bia wo bia ne chia wo ai wonu wasem wa ha but ye mfa nto adofo mo amode nkra bebre bre me eka kire be se Joseph Mensa yire no one na gya ya ware no me ka kire wo ne se Joseph Mensa aka kire me mama ka kire so one na yire nya ya ware na mo ne yeso wagya no enso ofa ne nsamre no oti sika ye ne ho ade enti oba no mum se wagya no but ofa ne nsamre no mini aba se wone na nkro ha se wagya ya ware wo kru Joseph Mensa se wo mfa ne nsamre no oso de brand dia ba ma bi a wo peluti mu ware enti me ka kire wo se wunya ya ware I put it to you se wunya ya ware anianom ene ye bedi ye ho komo me ne bia na wona nkwan bi so na obi ehu no oka e ma ne nya wo tamfo na sebe mpagini kan ye no de odo konfo bosoma obeje wo ne watena no ono na okire wo nachi wade abosoma obeje wo ene watena no ono ne kire wo nachi wade no wamfa anka na mane nku enti wo be ma sebe wasi aware kwan so a wo opeyire owura wo bi yire mo opema na mo misam yie na wo bi yire Bible kura cassette ya so be ma wo be fo bi yire no se mo hu David odra na nyankopon do no enso hye ebra David yes amfo so ni bi no enti wo ya de na wo bi hu obi te na o ka kire wa enya wo me ma se bo owura krache a wa ye wo hu se wo de wo be ma no wo be ma bebre ye wo ye be ma bebre ye bu nsam enti se wo peyira eyira ne de wo pedi a wenya wo pedi so a wo pa de obi de na no pedi a ene yiro ho na akatua kafo ne awrade anuanom ene mo ni aba mama ka kire se na ene mo hia ye se ye bedi enkomo na ya kire ye ho ne ma bebra mame e ma ne nya wadwene se wo ti aware ho
Emma bebre na tia ware ho na nso sabe ye kumema ye firi ye kunu no machi ye firi ye busua chi egu ye busua no mani mase oba walefo de no kurani se wo firi wo kuna chi a eye numi bebre na bema wo so be fo bi yire se wo wayire se wo ni yire na wo be fo bi yire enuanom woni aba mama ka chire ene ensem go se de maka chiro no ene nsafoa no me de be puno no enie bele nsem ni yire bu ha me de safoa be pia chiro esafoa hema no yo odafo ene nso se de medikan aka no moma ye nyina ye nyintum na ye hu se yare ya aba wiase no eyade a bebo ye kokko ebetwe me no firi ne ma bi ho onia onyankopon woye bere mu nyame wase bibia wo beye bia no bibi pa beti ma soreti ya o na so ni nyina mu sa papa ma kwan enye adwuma enti wote ho a ma wadwen nya o sa wo de wadwen o de wo pe na ye bibi ninia momma ye no doye ho momma ye nsuro nyame momma ye nsuro nyankopon owura set frempon papa be ne kasa ye na watwe ama na wo de ewu me ne kasa ye na watwe ama na wo de ewu no die wo nyame aka no die onyame aka fa wo ho eno ane beba mu me ade de abrabo ye ade de abrabo ye a ye niam bi a emfata ewraba wo krom he me dia me ka kire wo emema 50 wo pa wo beti ma fa ebia na me dia nya wo ko na me ko amanfo ma wo de nsohwe kase beto o mo so ama o mabusua edi ensa boye nsuru ewraba wo nya ya wade eno na me ka kire wo no said Christian alava di oye no ewrai wo pa akwaja wa wade e be ma bi wo kro na wo tim fa no na se wo kunu me ma wo meku amanfo ma wo enti baabi ya wo firi ba ye no wo nya ya wade wo kunu Joseph Mensa se wo wo nya ya wade wo se waja no oni wo nya ya wade be ma wa te se Pentecost asore ho me mema wa stop on yonto wo ya ba wade for wo twempena se wo pa evidence de be ba ma na wo wade buroni na wo de na twempena no ni nyina wa ha ewraba catch or Canada Japan catch one me may you evidence in about what may you need in aba many anum and dear Benny yet dinner maybe your men are yet the day some was some no cranny of me no ya will be to if you are not can do a pair share they may crash a radensa make cry a share radensa etiminia send near maybe na ye na will be a who no can and no fear and cacadia your day and now fear and cacadia your day a foot to a year to your home shania or a brow or soft for bidding, and no Canada Japan started 7 now and some kitten said your penica a ball as suja, a woman where everywhere no was a failure and summer. A pia ya month work I say, or Canada Japan, won't trust. Said your penica, ya medical catch no. A crowd party for quasha, Damrama and yet to the children. Well, Shaneda Florence. They can't say with me answer. Ukunu ene obi anya ntokwa nka wodi a chopa na odi ko wo kwachire mu mame nyame adwuma na wo modi ato obo so na manipa ni abiriro sese chesa manipa bebre abo asesa mo direct nipa de obo kobro sangem ye koka so amo se nyame ofra mo na obi ani ho nyame ofra na obi ni ho de pate se wotie se de kantete ye mame no osofo a mame ba panyi betima wo no na ofra ne papa because of tumi a nyame de amane na ni nyame ode yase no nanti se sofo no awu ma me panyi no betima wo ofra papa no that means that niam bebre wo ho a wuntimu nye enu nti na wo ma me no betima kye wo kura no ofra papa enti no eniam bi wo ho na so obi aka amamo mfa obi asebe wonye sofo entutu obi aye sofo ho yeto e na yepie ko ba bi yeduru ho na se sofo wo ha obi apo pese papa sofo benya ba bi atena ansa no no atena se eye de be enti a eye nyame yaduma de ato no ho so no ewo mu se ye nyina ye Christopher ye nyame yaduma na so sade mpanyini ka ye bra ene bra kire nkwanta dem mpanyini se bra ene bra kire nkwanta dem enuti eniam bi wo ho a mo ma ye ntena ye fie ye ntena radio so ye ntena TV so nke kansem bi say na we create ma ye say na we create say share ata disi for se nyame adwuma na ye na ade akoso na ofo say ye de be ntia menia ena me kase bi a kire wo ne e ma na nya wadwene say abrabo na wo bo no eye wo pebi na wo de ye bo enu no go bra so a prophet set from pon ka kire wo no wo betima ye de nyame aka no enu ne beba mo e ma na nya wadwene say wo ne ma wo ye no eye wo pebi na wo de ye ati ase
afi we di anya ya fe me nua be ma set free Paul afi we wa ma na anya ma fe we di beginning di ya hyase ewrade be na kese pa e mama ka chire ma hyase na mo hu no oh we di ya hyase ewrade be na kese pa nya me wra ko so be pese bi nua be me nyon edi dwuma ewrade be ya ma ye nyina ati ase eti ne unu ya ba mama ka chire sabe ba ya me sama me no be kan sei me nua emfa obi abrabo eho ntoto hu sabe ya ba ama ya ati ase se ono kra bere na wie dura ono awrade no oba ma na yiri da ho a obefre be ma na obefre oba no na ba akoda ho adenti na obi ti mu kasa nipa we kra ye sei enti wo so kra wo ye sei a wonyame no owo kwai ofa so oba obi a awu sa ye onwa se nipa bi anka wonwene se ebire bi beso na obehu de baabi kra no wahu no aya ahoye ama wo aya bayie aya adwemone e de ama wo eni anom mo ma ye hye ya na muntuo ene ya brabo a ye bo no Kristo abrabo esu mo ma ne mra ye mu mo ma Kristo abrabo su emra ye mu hwese wo ba warefo na wo ne be ma atwe ayonko ukunu ko kan ya we menti ase e de be nti na wo nti ase be ma ne yire no ade a wo ye no enye sebe on the work as the wo force adwem papa wo wutima wo nua mema adenti no obi be ma wote abonten wo kofa no e de na ya yonko eno ho kunu ko kan ya wo beba brocho be dura brocho kunu so o san abaye se wo no kunu ya awade wa bra ne nya ya awade na obi ba be ma bi ya ne maame abere na busua ni da no so a wo atu kwan a ebi obepe bibidi akofie no Joseph Mensa bia no nkobo ne bio na nya Joseph Mensa so nko asa ne be ka na de ampasa wote ase ya de se me ne na kasa me pa asam no mu ehu na mahu de metima ka metima ye nti no my friend Joseph Mensa me mfa na nu asam ntudwa na wo de wa wo pe wo ni papra no wo hia se wo bete ya bara mebo ama watie ase na yire no se wagyan no na ono de wonyai no e na ofa ne nsa so mre no so ono wagyan de a wetimi de nsa na ba wo fa nsa ne ma nti owura wotu fi a wato mpaboa wato bag no washase otontade ya ne mpaboa bag no papa obi yire no wo hwede no enti ma wani na ho ye tufo ye bo kokko oba no ho na ho oba wale foi ya wodi ya wosugwa wodi nyame adwuma no wasesa wonofo agu ubo a nyame adwuma na wugina Pentecost aso na emu ho se wo to nwuma wo twempena no ewraba Pentecost aso de anya wo fie o ehwanya wo fie enti wabrabo na wo bo no musen Nyankopon fie no gina no agidifo so wo ho enti ene me be ma wo kokko me ba be bo kokko sa won sama wo ba kuro ha wo di aba wo kuro Joseph Mensa o tu afiri wo ma me fie o wa be ka no kuro ha na sabe wo be ma so kwa aware pa ye nyina ye ti kuro ha owura despite ne ba ba ya ware ye sabe di oyama ne ba ba ma bia but ka nko ane ba show awade fefefe ya bi na ne fie wo mo ye no ne ba ba ma di ewo ma e yeso nko aye cars ni padoma na di akire sa no ne ba ba ya ifro so obe ma so ti nko aware pa eti se be ma ba aware na obetena wo fie se mpo masi abrosa na mo de si so a eno no ye mfa nkai ne no ti anuanom enemu nua ba ma ka akire me ba ya ye be ne wo ka ne se mo ma ye hwe ye ho so yie mo ma ye tu anamo a eso Kristo ani na ye hu abrabo na ye bo no wo ye ne ma bi na enye na obi ka kire wa eti bi de me ka kire mo kurom ha se di obi ana mo hwe no so yie obi ansesa na brabo ensafo ahema me kitansam no na me oba me bie na me de akire me da se uni aba mama ka akire ni e bia obehu me YouTube Facebook eye obi ne ma obi kire ye wo no na odi aba ye yeso ye wo na ya ka kire ye nsemi adese badwen ma benyansafo watsena se wanya adwene bi e de adwene se me ho enya ba bi afiru me da se bebre me da wase se wa ya so na watie me da se